ibintu bitanu bishobora gutuma umuntu asambana kandi akijijwe. Icyambere biri muri kamere y'abantu. Abagalatiya 5:19. Ibikorwa bya kamere biraboneka ni ibicambere. Mvuge cyane ngo gusambana. Ubushakanyi biri muri kamere. Abarundi nubwo batabivuga barabikora ndabizi. Icya kabiri ni amaraso umuntu avukamo. Iyo umuntu asambanye rimwe bifata imyaka 1000 ngo uwo muvumo uve mu muryango. Niko Bibiliya ivuga. Nico kintu gifata ibice bitatu: impwemu, ubugingo n'umubiri. Rero ntugifate nk'ikintu coroshe, urakina n'ikintu gikomeye. Niba warakijijwe, gerageza ukatinga umuvumo. Abana bawe ntibazafatwe n'ibyo bintu. Ubasengere nta mikino. Nzi ngewe umuntu twakirijwe rimwe yavutse ari ikinyendaro, mama we nawe ari ikinyendaro, nawe aza kubyara ikinyendaro kandi akijijwe. Nta bandi muzi byabayeho. Ukabona n'uruhererekane rw'amaraso kandi bikadusanga mu rusengero, kubera ko mu rusengero ntibatwigishije kubohoka kuzuye. Baraza bakatubwira kwihana, kandi kwihana gusa ntibihagije. Hari izindi ntambwe zo gukura umuntu atera kugira ngo abe abohotse neza. Uyu muntu avuka mu yahe maraso? Icya gatatu ni bihe bikomere yabayemo. Niba yaravuze affection y'ababyeyi, umugore umwe ntazomuhaza, azahora ashaka umuntu yakuzuza ya affection. Umuntu umuha ya affection yabuze iwe mu rugo. Hanyuma ntacu udakora, uri umugore mwiza, ariko uyu muntu ashaka afite vide atamuntu umwe yapfa kuyuzuza. Iyo ni impamvu yo gusambana. Ikindi ni environnement turimo. Ubu kuri ubu ahantu hose hapopinga pornography. Aho kanze hose urabibona. Hari n'ibintu mutavuze wenda inaha ntibirahagera Imana ishimwe, kubera abagabo bafite umwanya munini wo kureba pornography basaba abagore babo kuryamana nk'uko babibonye muri pornography. Naco ni ikibazo muri societe. Ku buryo abantu batagikora imibonano mpuzabitsina nk'uko yagenywe, ahubwo babikora nk'uko babibonye muri pornography. Nazo ntizubaka urugo, zirarusenya. Iyo umuntu ari mu kirere cuzuye umwuka w'ubusambanyi, birangira nawe uwo mwuka umufasha. Nk'uko iyo ubana n'abantu basenga cyane, birangira nawe usenga. Rero ntekereza ko ukwiye kwibaza uyu muntu abaho mu kihe kirere. Icyanyuma, hari igihe umuntu ategwa n'abadayimoni, ugahura na shitani atari ko waramutse, umuntu akagwa mu mutego. Uyu muntu rero akwiye gukora inyigo, hanyuma akamenya uko agwanya uwo mwuka wateye iwe kugeza igihe azabasha gutsinda. Murakoze.